since Bliss Boy anga perform le aphathini abeja Thomas xingu game swa serious vudyela byerini la emavonelo ma mina gaza mngani yevula na kuloko mamoni yevula ntlanyarini tatana Gagashi hi kombela hlamuni shana bateke live or Khan 8 hi gate kumbe since mi nyiketa Metro Beats wa hlamba lava ka nga hlambi ma veka beach ni Metro Beats akota ku va dyondzisa ku hlamba cause magegesho swihlamuseki kahle ku loko munhu anga hlambi sweswi anga kumi vudyela ka yena na vusiku va endla mali hi swinkulungwana ivi va ta design u hlamala hi ku loko jila u la ku inana la ku n'wana nga hatluli tivutisi ku why tshama ni kula hi le ka timene ta Gaza le ishangani gang la ihlela hinkwaswo leswi rhumelisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga leyi i Shangani gang shangi all right se fikini se kwana ni kula hi le ka timene ta ka Gaza ka ngana angana power swona tani leswi ari ku trendeni tani ku fambisa mahungu rivele itavya ka yona le na shaka na dzongo bya huku a shall krivala so maka yale guys ne se kwala one timaka leswaku hi 26 ta July hi ta va na North University mara ku nga va na ku cinca ko karhi tani leswaku tani leswi mi swi ta ku hi famba hi moya hi ku kata ku se prophetess lanwani amen ku kendli ku ya hi switivi mara a swona bya ku huma ka Xikwembu so ku nga va na ku cinca maybe ku va na delay hi vhiki ra 1 ya ka 9 August yes but then ku va na le UCT a Cape Town tshama na ino ta tiva swilo samana Cape Town va ka temba sweswani niya swilo swa mapela sweswani swa proper yebo swilo swa mapela and then kuna le UP na le VET na le UL so ka leyo hi ta veka ti dates kahle va ta kha va ti kometela cause na ti date a ti khoma kahle tele ngopfu mene lanwani mina na ha ri kahle a ku namberi ngopfu ne katako ari ku trendeni ni nga se trenda merchandise na skipa la 260 the sweater 360 shavani masita ku loko swize ku hinda n'hweti leyi na leyi ta ku se ku ta kha ku hisa se xavani mi kufumela na skipa swikona hi leswi ni nga mbala kwala a sungula mwana ari ku trendeni a ku endleka yini we mina ani ntakhaula mama marwale lamani yo marwala so anoma kutsaleni ivi wena heta ku tala nghena ka Facebook phela se na catch up na ku last paper ntsake ngopfu no hlangana mahungu no la makongoma lama na screen lamaya ane rumuni ku verini famba ni mi ya n'wi byela a ni endlangi xihoxo mina xihoxo lo ni nga n'wi byela no na nga ndlang xihoxo ani leyo te ku komba ku angala munhu a tumbela famba munhu hlela post liya yi hleka ndlele leyi i Theo Baloyi wena loko u screenshot ya ri na 6 minutes yi post win ni ngwenya the likes na 6 comments so aku 28 past 3 and then I vona na battery na tshama yi ri 100% ala ku indiwa maka yiku mi byela mfalo wa ti Gucci ku ri loko munhu a teka nsati u xava mbeda wa brand new se la I think ala tsala ku brand new ivi yena ku yini brand new and new leyo I knew you I knew it I blew it so it's fine wa brand new unge xavi mbedo sweswi after 1 year of marriage singo mhani loyi a tlela le a ku tlele gym na jeke le a ku tlele tinjanganja le a ku tlele vaxavisi va miri le hey se u hlamuseta yini na munhu muhlamuseta ku misa loko a ku ri a yi kongoma ka Gagashi maka leyo ni maka ku ri yini Gagashi a ku posta
akakushaya mbhedo movie la ka yindlu leyi yitshwa yes so aku nishawe na mbhedo one unyunyunyu yes tanani hi ta wu pfula tanani hi ta susa maplastiki ya mubhedo so Theo Baloyi lana wana ni ya kumbyela mfana wa tiguja stop na tiguchi lamba wa tiguchi ngofu imani egagashi and i mani lo anga na lembe ri ka marriage i gagashi so aku midze anga ku mitumbeta so ka ka ndanga mistake mi n'wi byela se hi ku wena u n'wi tiva u vheta wa moni rhumeka wena u swi twi hi mani wena ku mi ni nga rhumeka kona le mina ni hindzisi kun'wana la ya nga ya hindzisa mina la a ni menemenela un'wana ka munghana futhi hayi ka munghana ka Zala ku sweswi nsatele Zala se Zala a ni swi twi ku yena ma hindzisi hi namba mani because Black Brawe no Blanca ni n'wi sendela Zala ni ku Zala manzala i Zala hey Zala cina Zala wa ka timbani no khazi serious okay yes so nisendele khazi loko nisendele khazi nokuzala ha leyo kongoma le va vula masipala ivi khazi a swi forwardisa swa swiyana xihlokwana xa mina ka yo story kwalani it's and the landscape papasi laya ntayini antsege papasi okay no bula nga tshega ngi munhu na ntshegiri va yeah yes so ivi vanhu va se va sungula ku mention ku haye bangwi n'wamahungu fambisile mara la a yo rhumiwa na boti yo ntshembi ku va nga ni kwatela mina ku va yo hi rhuma so n'wana na un'wana a ta sendela loyi a twa ku nga ku tangu ya n'wi ringana se na mina loko ni ma hindzisela le ka Zala ni n'wi komba ku Zala lama makomba mani masipala because munhu n'wana wa tiguchi ko kwanja kwenda kwanja ku khaleva ka marriage singe yi khaya ka vona un'wana wa tiguchi Pastor Giyazu na leriya ra butsu va nga riveliwa kwele port kwele so mhaka leyiwani kateka yi fiki yi basisa la ka story leyi ku story yi kateka yi fika nga humanga yo ana to hlana wa papasi a u swi voni ndaku na hlana wa munhu a ni twa hlana hala loko mi cheka wa u bina for ya profile picture ivi se ku trenda haye mara on trendela yi n'wana ka Gaza Bosha u tekele boti wa yena ha wa hemba n'wana luya no hemba na vete famba ni mi ya n'wi byela so un'we a fane a swi endla swi leswi wa rhumeka n'wana ka yini kahle wa rhumeka tlhavula busisi inkomo kesitirhisana inkomo u swi endlile ka van'wana ni right dani ndakale a ku na mavetani i munhu loyi a ri TikTok a tshama a rhandza ngopfu ku ponela na mfundhisi donation yes a kopela mavulavulele ma Sesprity yeah Sesprity Mathi ne yes ni wa vonini va ri ka xiyimo xin'wanyani a va ri ka transformation ya tik a ndzi lavi ku vona n'wansati un'wana a ri ka transformation liya or else maphorisa ni ta va fonela hi nexe a tala ku va kombeta ne yes mavetana ni n'wi toloveli mina yeah I remember loko ka endleki mhaka yin'wana ya ku ri va ku mavetani no ni nga tiku na moni ku allegedly because a ni swi tiku swi heleli la swi nga kona sweswiwani allegedly va ku mavetani u dlaye girlfriend ya yena yeah mavetani mfana ntsana na tin'wana na 2000 kuma wala yeah a munhu nkulu so pala girlfriend nga kumeka yi dlayiwini a nhoveni aka gawula swi leha ka remember ni na post no ku na la hlamala ku swi endlumisa loyi vo ta vala no khanda marriage ko ka ni vele mina hi mina mara a ni nga zangi ni ku a nge swi endli ni teni swa hlamarisa ku mhaka yi tani yi nga va endli because a ni ri close na yena misala that time yeah so u vi a khomiwa mavetani ku va swi leha ku va na ti-court case na swin'wana na swin'wana recently okay ku va na mhaka ya Facebook account yi nga humelela okay and hi vhiki leri nga humelela hi rona hi Monday ya ka lava ku mavetani a court lero a ni swi tiku a court of a gweviwa or ku endleka yini yeah mara after la maybe 3 days or 4 days after yeah ku vi na mavetani gift cha ku creatiwa va ku mavetani gift cha ku update his profile i new account a ri na yona account ya khale yeah but leyi new a tsali I think i risimo ri kanjani a tsali ku Jesu hlezi una mimpilo yami ayipheleli la apho ukhona lapho amandla leswi nihlale swi nga tsali ani mina ni endle xizulu se na swi basisa tshungweni hallelujah amen uze ugcinele umama ekhaya uze ungcinele umama ekhaya hayi la uhlala ekhola ukuthi sizotshintsha uhlala ekhola ukuthi sizoshintsha ngelanga linye ngelanga elinye kolunga kuzolunga akuyishilungu yeah sekona hlamza xitsonga okay don't bother yourself ungatikarhati by commenting nonsense hi ku commenta thyaka
cause swi nge ni endi nchumu Fan commentation, fan translation sweswiwani. ni tlanyarini la mfane mte anhlamulo swivutiso swo phuta. so and Andzeleteliwe mina. ni vona ingari umbali mahovorolo ma le xitokisini Yona. a tlhe a phosa nyana Se munhu yaloye Mavetani. hi leyi Oh shit. Oh damn it. wow Se foni ngene na man. so ivi after lie a tsala yin'wana a ku Hebrews 13 verse 3 remember those in prison no ni nga tivi ku ri verse leyi hi leswi David kwalaho Sungurisani mfundisi. ikateko remember those in prison Hleketani lava va nga le khotsweni. as if you were there yourself Hayi na fanele swi hleketisi swona sweswo. Ani u Oh mina interpret. Okay. Sweswiya. remember those in prison Hleketa lava va nga le khotsweni. as if you were there yourself Ingaku wena a wu ri kona kwalaya. remember also those being mistreated U tsundzuka na lava va khomiwaka ku biha. as if you felt their pain Hayi never. As if u twile ku va ka vona. God forbid Aha. as you felt their pain in your own bodies so Emirini wa wena. yi hinda Yes. aku leswi mi ngo hi mina ni nge misoli a ni va kombetele mina Yeah. vhele kumbe focus ka mina mi nga va jampa mitirho ya vona yo biha ri xava rhola tibibele va ku hosi and the guys ni hlaya leswi nga tsaliwa a ni lavi ku twa mi fika mi ku ni fana na van'wana vo tsineke ku hlaya ti-podcast tin'wana ivi aku hosi va ri valoyi va ku hosi va ri valoyi futhi xitulu xa hlupha Yebo. a ku na munhu wo khendla hi n'wana wa le mitini Yes. focus mina a ni ta va ni lava power ya yini ni mprofeta mina na Oh shit. ni lava ku pfula kereke mina ke Damn. loko munhu a famba a rhwala swilo swo boha a sacrifice va ya teka kwala nga tshemba kona so statement lexi a ni twisisi u ringeta ku vula ku ri cause by the way nhwendo a nga endlisa xiswona leswi ni nga ri ku vula sacrifice to karhi a tla ku endla Okay. se yena ku laha hi ku ya hi yini comment hi ku ya hi Facebook account hi Yeah. hlamusela leswaku yena a nga la ku va mprofeta so a nge a ya khendla n'wana wa le mitini why cause girlfriend leyi a ni a ya ka A vona ya ka vona. a fanekele a ya khendla hi munhu loyi a nga le Ka vona. kusuhi ma twisisa loko wa ha tshamini ni vona ku nghena wun'wana wa kwala a commenta very isiphelele okuhle a ku pfutseka u hlamula Maveta phela u dlaya n'wana wa munhu u tlhela u vulavula thaka sis loko a wo miyela hi ku ka wena ku na lexi hi nga ta xi vulavula hi ku u mudlayi Oh. u prometa vugevenga la sis vatswari va wena va waste ti-spam Oh shit. hi ku mudlayi u ta bolela kwalano misatha u wisa no famba u kombela airtime na mali swi sweswo u ta swi kuma ka Sathana where you belong yo Oh. a wu fanele u veri ku flankiya hi leswi nga tsasa swona A flashiwa kwalano. Ani sa va kwatina hi ku swi. sweswi u twa ku tala hi timbaweni u vulavula a swi hi vo Kwala ka timbaweni. ngati hasi u vona se wo penga ho veri u vimisa luya va n'wi tirhisa leyi ivi loko a ya toilet a chuluka a vona ngati hasi se a vheta penga va pfala hi ku mawu Mara timbaweni. so ya ti-comment leti nga laha va sungula ku n'wi rhuketela Yeah. ku rhuketela account Na sweswi a ri kona account yale. ya I think ya ha ri kona Okay. so mara xivutiso xa mina i ku xana a jele ya nghena foni ke yi nghenisi njhani foni Hi nawu a swi ngheni sweswi swo jelene. So I saw this podcast ya no futhi a hi podcast I video ya un'wanyani loyi a tirhaka ejele a hlamulaku vanhu lava va tsutsumelaka ti-podcast loko va huma jele va vulavula ingaku jele xi swa kahle and all that wa vona a ku xo sungula I ku vanhu vo tala lava va humaku jele va va ri na anal cancer leyi khosiwaka hi ku va hlohlotela swilo ndzeni va panyula va hoxa kwambangi kwa fole mara ku swi kota ku ku ri ya ni hlohlometa 14 Pro Max ya kwele jele
hala ndaku yalandako Because- bayichoma ungena nayo Wala omanye Jesu, ndingena. ungena nayo omanye yalandako yes bayibachela la ndhaku se a ni swi tivi ku na yona foni yaleyo loko ku ri ke ni vhele i swi swa mapela sweswo hayi hoxi kwele tsinda va nghena na yona kwele Tsinda Baghdad. tsinda Baghdad Wa hlamarisa leswi swi vonaka kwala fonini ngo twa eish. ya swa hlamarisa ku na murhuketana ya mahlweni Ne. so swi lava nga ngheni na yona if himpela yena because picture ya tikomba ku yena ndi ya tikomba ku i ya leje Ne. leswi a nga swi mbala yeah okay se ma-overall lama lama ingaku i mayelo ma representa yini no ni nga ri sure kwalaho mara lama hi mo lama a ma nga tshama malekera a ku ri ma-orange ne ka picture la lekera ama ya ku acteni lamaya ya ku ekuteni oh ka yizo no bula okay so a ni nga tiku maybe loko munhu a nge se gweviwa or kanjhani a hi military I don't know because ko tala nga ri final u va mbali i maroon a ni swi tivi a ku na phorisa la entshungwini mi hi hlamusela ku tikomba ku nga ri na phorisa mi dyondzekangi dyondza ni xikolo Then, yes ha ri kwalano ne ku na ni vone vudyela bya vanhu van'wana vanharhu a ni le ku byi twisiseni ku byi yimi kwihi eka magegexi byo sungula i bya Bliss Boy Eric Mbombi byin'wana i bya Lekerlag Nokeri a nga duma hi Leker stylist byin'wana i bya DJ Wis a ni swi tivi ku Wisi leyi yimele Wisa Ndlovu na since Bliss Boy a nga perform le aphatini aphatini a bencha a becha bete Thomas Thomas Ke ku dash game. a xi n'wi dyi xikimi swa serious vudyela byi herini laha i mavonelo ma mina gaza mi nga ni yevuli na ku loko mo ni yevula ni tlanyarini ni cha sweswo byi tikomba byi herini vudyela laya se no ti vutisa ku Leker na Wisi bona va endli hikuva va endli yini swi nga endla va apply leave ivi hi nga byeli ka Facebook ku na muholo wa Leker a wu tiva le ka Facebook va hi byela ku sweswiwani ni u ngetelelini mtlhavela ya ha sweswiwani Leker a nga tlangangi swona tolo u ta hola half Leker u ta nga hlambangi ta hola kota i update wa ka Facebook yes Munhu update wa ka Facebook. a mi swi tivi Na loko ta nga hlambangi va va vula ku Leker namuntlha u eli ngopfu njhe ku hlambiweni kumbe mi pfukela kwala se sweswiwani Muholo hi kombela ku updateiwa na loko Wisi se a wela xikin'wini va ku se hi nghenisi na loyi se na sweswi hi updateni ku humelela hina na mi hi update na hi ta muholo tatana Gagashi hi kombela nhlamulo xana va teke leave or khan 8 hi gate kumbe since mi nyiketa Metro Beats hi ku Metro Beats wa hlamba lava ka nga hlambi ma va ka bench ni Metro Beats a kota ku va dyondzisa ku hlamba cause magegesho swi hlamuseli kahle ku loko munhu a nga hlambi A nga hlambi sweswi a sweswi. nga ha kumi vudyela ka A nga yena vudyela so the artist Yes. quality mi ti vona loko mi nga ha ti voni swi vula ku magegesho u endli ku na nchumu wo karhi laha u landzelelisa ku wa fita na Yeah. loko ku ri movie night ku na roadworthy yi nga endliwa va swi vona ku aloyi a wu le patwini a nga ku hlambi swona Yeah, se, then hey. hlangana na commenting one or ni ku posting wa yi tsaliwe eka page yin'wana ya xihundla xa rirhandzu vanhu va zonda yeah va tsale xilo leswiwani i switsalo hi misa maveri nge isabelo njumbuxa i vito ra yena a posta manager and va postile ka picture lava nga tshama laha a ku phila ni tlherisa nyoka yaleyo nga yi landza Ai. So hina. mara veri u tlherisa nyoka yaleyo nga yi landza na Gagashi swi pfuna yini ku dya mali ya nyoka vanhu mi nga hlamali bindzu ra philani loko ri kula lembe leri u ta famba na okay BMW 6 hi nge hlamali ni mi byeli ku hi nga mi hlamali nga hlamali okay hi nge hlamali kani va hi byeli ku hi nga hlamali okay so xana swi vula ku loko munhu a endla bindzu yeah ivi ri famba xana swi vula ku ku na nyoka na ku ri ya mataya swi la hinkwenu hi ya ce mazambhana matamatisi ka ZZ2 hinkwenu a mi n'wi voni n'wana wa vanhu ku sukisela swi sungulini na yena a ri kwela kha belela na vona a tsala na vona Manager ku va hlanganyetela na ndilo na loko ku ri ke nyoka yi right manager ya munhu wa mugingiriko exactly yi tirha swo hambanahambana ya manager hala yi tirha hi tiraka ya hakuta
hala ya sweka manager I munhu Hala tsela mdilu. ya gingirika Mntwisisa nyana? ya gingirika ani yini ende na mgobozi na DJ pa Awu mahlaya. na bayisa van'wana va 2 Hlakatsa. va mzaya wa mina yingwani na Brian vafana va mina lava a yini kwala ya dealini plate 80 rand ne ya switele swakudya leswiya Nulu. nga ri swo hakutiwa hi nenge lekwa chela Eish. So yini mara. nga ri vo hakuta hi nenge Ah. loko va hakuta ni swi vona ku and a ni chukuni ku maybe ku ta nga Ore basa inge va kuta yini? hi nenge Nenge. nenge lo hakuta Wa hi hakuta ku- wa sweka hala wa hakuta Hey. so Ai. loko maybe ndhawu ta nga ndhawu leyi basini ku ana nhongani ha ku ana nhongani ku basini ku kahle Yeah. yeah so I think maybe loyi o va na beef na manager Philani because va tele vanhu va nga sungula mabindzu ka Gaza ende mengi loko fambeni kahle van'wana va sungule na mabindzu ma swigaza Monday Ha rolo Van'wani- futhi ku ku ri bindzu va lava mabindzu ma tele swi tele ngopfu Na vanhu va wena ta mabindzu ka tshama Katara? na mina mabindzu ma mina ni yiveliwa ku na vito mara swi right u ri yini? U ri yini? ulela vito A wu swi tivi? a ni swi tivi Okay, so wa swi tiva. Ni ngo xin'wana manager i public figure 99 swi expecteni ku va ta yevuriwa hi matlhelo hinkwawo mun'wana ta Yeah. vulavula swa kahle un'wana a vulavula swa negative so ti-comments ta so a ni swi yimerini ku na ko un'wana a nga ta fambuka ya katsa ka Gaza hambo xavisa acha va ta ku swipfalo leswi swi rhanga swi nakatseliwa hi Tsonga before swi pfala ku se swi ta ku swi rhanga swi nakatsela tinyoka loko u pfala hi yadya se hi vitana hi nyoka liya va ku ri woza ya nyoka se xin'wana na xin'wana xi na nyoka ka Gaza ende ku va na wun'we lomu hi komba ku ye ku na nyoka hi le hi vona ku i nyoka muni ma tirha ku i nyoka ende loyi a tivaka ku un'wana u na nyoka na yena u na yona u swi tivaka ku ni na nyoka hu nga ri hava u ni voni kwihi hi hlangani kwihi loyi a ngo ni na nyoka u na yona or koko hi va na yona ya wa yi tiva a ku na ku loko yi tsandziya na mhani hi va na yona yes se ku na trending wa nga nghena yo why because A ni twisisi swilo swi endza mu explaineliwa. veri wa ya byela na phorisa dokodela a nga ri lavi wa twisanyana ma yi twisisanyana ya le ya trend ne ta gozanisa vanhu hi ku sweswi wa yivuyiva va remake swi nga endleka mi vona vanhu va khoma plankati ka ti-tv ka ku justice for katela mungwazi yo kapa so mhaka hi leyiwa a nga siya mahlweni u ni gwaze yini hi ku mina a nga ta twisisisa muhumelerisi trend hi marito mo olova hi ku wena swi ta ku wa lehisa hambi yi twisisangi muhumelerisi A ni twisisi. exactly twisisani? why mi mbali swi tsopola ma ka mi nga ti lavi ti-tlhaptlhap a mi swi twisisi ma twisisi ya Kumbe nyike ngo example. okay va nyiki why u mbale misisele mara va start wo ka nghena yo majayi exactly ka ri ngelele Vietnam ma swi vona hi swona sweswo ya so trend leyani yi kwatisa vanhu vo tani twa nga ri va ta yi fana na yi na liya ya karhi loyi a nga tshama yi gabaza a trenda hi a nga ta ku byela swona ku yo mona ya endlela yini moni ya xota va nga fani u to moni ya xota mona mina va ka va nga fani mara yi ko post yi ko la nga posta sweswi ku why mi ri na vatswari vo fa mo ka mi nga va lavi wo hanya na se ya Yi vuye yi tsalo hi mavona the baba aku why mi ri na vatswari vo fa mo ka mi nga va lavi wo hanya na va sungulini yi sukini He va vo fa va ni va ni comment-a wa twa ku makatla manyeni He va vatswari vo fa. papa n'wi va hanya a mi va lavi vo hanya exactly like yi na sarcasm then se ivi xin'wana xi fika kwalaha ka ye kwalaha xi share yaliya Yeah. se xi n'wi hlamula xi ku wena why u hlayisela saki dala n'wana o ka nga yi tivi DNA oh what the fuck oh na ku shit mahala ku nga swi tivi ku byela misa luya ivi loko a hlamala xin'wana xi ku wena why He va ta u goza. kerha misisi yeah wo ka nga swi lavi ku va engineer yeah ni voni A na ni tirha ku kerha misisi misala. a na ehleketa ku kambe va u tirha ku kerha mara swa engineer mere wena why u kerha misisi wo nga swi loko va engineer na He ta tlhavaniwa la. ivi se i xise xa xi huma hi nani xi huma hi cyclone yeah Mr. Cyclone Cyclone Dr. Kagaza Dr. Kagaza oh shame xi fika xi lexa xa dori xi te why I think xi nga bala yo why wena
concentrate ka so kera wa ngala ku engineer na imisa la so cash ngibambile akum you should be focusing on promoting your music and increase monthly listeners swingana mali #after commenta ka Spotify shina 236 listeners ne shibuele shiku lesha shaka da ku dela gaza shukani la mali yale ni radi NSFAS ni shona no radi ku karamsisi oh shit okay lana ni afena nga catchang or a choose say ayisa this far because he usungula ku style afast ba ku ban'wana swi ta ba khoma kahle ban'wana swi nge ba khomi kahle because kuna ban'wana lava nga loveliwa vatswari va hari vatsongo va lava vatswari vo hanya so ayena lo afe a catcha lawani leswa swo se ku ta ze ku landziwa ti monthly listeners ta munhu 999 afa yo swi tshika vanhu va gowa na flow ya yena yaliya yes why urna Android wo nga ila iPhone what a phone is like Geunland ya mina mgeune na pfumeka wasivara wa mina shem nala mgeu the producer na stoman so that's vara maybe inga exchange rand so utan lobola yini va tsandwa hi mic haleluya umenka swona why or producer waka nga swi lavi ku va host mgeu so sharp ne loko a ri kale kuna yin'wana yingele ku hayini ve Peaceley wa ta Peaceley no yin'wana na ngtivi na ngtivi u tsali leswi 20 minutes ago sweswi zwino aku wena Amanda sukela ku ntolovela mina hambi ntimbarisa ring so Amanda u te Peaceley xi timbarise ring oxingwavilo sure ya va wasata timbarisa ti ringani se va ku hambi iburini wena Amanda sukela ku ntolovela mina hambi ntimbarisa ring ano swilava hayi wena nuna wa wena u famba khatlatla na gaza hinkwayo aku vi na infection swi nga heli hile ka girl lol girl loko ni ku birthday ni strini leswi u nga swi vula ku outfit a yi nga ni faneli swi ri busy na vutomi bya mina a byi ku tlerisi vurhongo u ze u famba u ya ka n'wina ya tilovola hi 5,000 and munhu wo sungula ku 5,000 a bagdra scots atilovola 5,000 loko swi suka kwini u nga ni mina nakona mina wa vana vo hambana va papa na atswa ka wena so swi loko Peaceley xi na vana vambirhi kumbe vana vanharhu vo hambana va papa vo hambana swi loko hi swona ku ze u confirm na hina kwala wami na atswa ka wena u nga nyimbela nina wa wena a ha ri jele uthini na phi mi nga hlamala lexi xa wena Peaceley wa shota wala mi nga hlamala loko ni hlamala boss lewani ya ha ri nyunyu yisa se ni le ku hleni kwala veri Amanda lo nuna a ri jele u sala a bisa ivi loko a bisa a nyimba ivi loko a vuya nuna a ri jele for 10 years a ku mun'wana ri na 9 years a ku ha papa ni vone ku mahlwela hi loyi a hi ta hlarisa n'wana ku nge xikolo okay a ku u nga nyimba nuna wena a ha ri jele sweswi u kume nyimba swi dajana u hembela vanhu ku ri yo huma hi ku felela soft life u vana hi swa ku khendla ra n'wina u ri la huma na marimila hi ku vona Fortunate xilavi va ri yini hi ku vona Fortunate leswi nga tsala swona xilavi ku tikhombeni ka vanuna ya leswi nga tsala laha ya wa tsala Peaceley hlamba xikandza xexo khwakhwa ku sungula wanona hala wa onda stress xo jolelwa na kona vumbiwa u ni phutisa yini ho se nkumi nuna wa Peaceley veri i vumbiwa u ni phutisa yini leswi ngo u ni phutisa hi xona u nga ni tweli ndlala mina girl loko u lava beef vula ya mahlweni beef ni ta ku swekela hambi u lava muhori ni ta ku nyiketa yes kata yeso ta hi nyika vuswa ta ya xava kweli yes ta vuya mahungu lama so ya va kupa nini manitwa ni ne ya imasweswe a ku ri a ho mnyika kwa tihloko mhaka ta mahungu hi ta matisa kahle ku swi sukusela kwihi kata ku yena mahlweni kwalano so ni vonile ku ri na ti-post kwala vhikini kwala allegedly
Bonani Makhubelo. Yeah. Xavisa xitandi swimbirhi ka vanhu vambirhi. Xavisa xitandi xin'we ka vanhu vambirhi vo hambana. Hi tekateke mitirhikulobye u ri yini hi yona mhaka leyi. So mhaka leyi ku endleke yini na va hlamuseta leswaku ku na munhu a nga fika xava xitandi before va teka mali Yeah. ivi ku ta un'wana futhi endla yini Ateka mali. a teka mali le ka luya se ka lowa sweswi hikwalaho ka tlamaka ivi a ta va cisa swi va ya hosini va fika va endla yini va cinca maphepha Ownership. mavito Yes. ya ka lava Title deed. ivi va sungula ku endla yini hayi title deed hi tirhisa hala Hala Joni. a swi tandini maphepha Maphepha. mali hosini Maphepha ma xitandi. so ivi va cinca maphepha ma ka mali lava ivi va sungula ku maka vhele ya xitandini Okay. hi loko n'winyi wa xitandi wa nga rhanga a ta ta xava endla yini a fika ku humelelo a ku i xitandi xa mina ni xi xavini ka mani hi mali ya so Oh shit. hi lava va ku na to tlevenene se mhani luya a tlha a posta na voice note loko a kha a vulavula na mani mata va release onani va rila ni mi swi vona ku hlomela Destroy me. Oh wow. loko ri mati se sponani helo vulavula hi lava va ri ku holoveni na manager Philani Yes. mavhiki or n'hweti leyi nga hela If former MK party what abarika MK party aswani a va ri ka ANC first va ya ka va MK tlhela ka MK va tlhela va ya ka ANC okay tlhelelani kaya n'wina so xana because n'wina mi nga na vutivi bya switandi se hi ku lava va wena u ta hlongorisa tiko sa khosa tikweni loko nga kumana khosa xitandi njeka hala hi humaka Joseph va ku tekela xitandi yeah yes loko munhu u xavile lo sungula right se va nga ti ku ta swi prove na mara ni sure obvious mali ya tangi hi mavoko se u fanele va ya court kahle va kuma xitandi xena se verini lava va nga maka va nga tisana switina se va humesi na mali ya switandi se lavo sungula va nga na maphepha no hi lava vumbirhi lava vumbirhi va na lo sungula maphepha humesi mali a nga na maphepha a va na maphepha yes hi xikhoto a swi na vutandzi ku va ze va nga humesa mali se ka ti what if va kombisa mali va yi humesa ku ta humesi transaction yes a yi tangi hi nani ani sure cause xitandi xa Okay. a va xavisanga hi less than 40,000 phe so va na maphepha na that's the thing Va. va ta sungula kwalaho maphepha ma xitandi loko mi hakele xitandi maphepha ma xitandi ma kwihi va ku va hava va humesa transaction yi ri yini 3 years back yi ri Yi yini ri va- ivi lava va kaneta va ku hayi a ku nga ri mali ya xitandi a vo ni lomba kumbe ya ku ri ya vaakatima a vo ni lomba mara why sembanya ka ti-ideas ku va va kaneta va ku yini Ai, a hi no tsemeni no kwalano vula ku- a va yita jia la hina phorisa sa hina kunene swa pfumeleriwa kateko So- sharp okay Kata- u ri nandzu ta vadya kateko an ali ne ku ri murhi wo ku xavisa misisi wu kuma ka vona ni mara a hi tshiki ku va yimelela a hi vulavuli mhaka sweswiwani so timhaka ta xitandi ne loko ku ri ku va ha maphepha lava nga ravaka maphepha xi va dini xi va dini lava nga maka hi lava nga ravaka maphepha lava nga lava nga na maphepha maphepha. hi lava nga xava sweswi va vhele va va na maphepha va aka no lava nga ravaka maphepha va no wa va tshama 3 years va nga maki xavo u byeleteliwa A wu byeleteliwi. na ku aka rini And I think phela loko maybe- mo ku swi vula ku na hina ka hina ma hi hleka va tshama 15 years na xitandi va nga maki A hi va maka hleki. loko hi ta tshama 20 years a hi hleli yi nga heli va hetisa last hayi year maswo va makini ni ri va xitandi xi xaviwe xi tshama 15 a years ku nga ri lexi le makumukumu Ivi? loko swi tsemiwa xi nga xi le makumukumu hayi mani no vutisa a xi nga ri xi le n'wi makumukumu loko na? mi ta ka hina mi ya kwihi xikarhi ni ri loko nkarhi lowu xi nga naniwa hi wona a xi nga xi le a xi ri xa le makumukumu xikarhi ayi okay e a hi humeni ka swona so a ni byeleteliwi ku ni endla na xitandi xa mina sweswi a hi focuseni ka ku xitandi i xa mani ku ni teke malembe mangani ni aka a wu ni byeli lawa kha a swi dlali la a swi dlali se hayi mudaka lava nga ravaka maphepha ya va dya khona ya vadya ni Ne? se voice note la loko va pfikula va sendela ma no I think a va hlamula munhu wo karhi o lava va vutisaka ku humelela yini ya or maybe va lava va vulavula na vona ku ma ta swi twala ku va pfikula marimi lama tela ku no bula nga ta ntsona murhi wa misisi Hayi. Yini wena evideni ku va na tale bush Mpumalanga principal na vuhakatimba oh xikhomakhomi
a ku ri na mhaka leyiwani Yeah. va vula leswaku ku na xikolo xo karhi laha principal a hakatimaka swihlangi swa grade 11 na grade 12 laha va endlaka na ti-sex party na ti-colleagues It's a naked party. Naked party. va fika va endla yini va fika va cina swi tshama va wiva va heta va Va famba na mzimba va famba. katimba party vakatimba party Yebo. so laha ku nga va na ku linka ka information ya ku ri principal va busy na n'wana loyi phela n'wana wa grade 11 sweswo mata ku wa rini n'wana 2006 phela hey 2006 u le ka grade 11 Hey. mini ku n'wana loyi a nga le ku buweni hi principal sweswiwani i n'wana wa 2006 Yimanyana re. Ya hi swona ni. Ka vutanzi lebyiya bya screenshot bya ti-chats. Profile picture ya principal la u swi vonini ku i xitombani. Va nga va ri na n'wana wa ntombi Yeah. kumbe girlfriend. va kula va voni ku va ku ri njhani va mbale jini va Ya thiba tintangu. tintangu Ya titimba ti ku yi khubu. mbale xikipa na jini leya ya dirty jean because mata dirty jean that is mataka jean yes yi khubula na sharp nose nya tintangu. ma vona mara la xi nga fika xi hlamarisa kona ni hi loko principal yi jela mun'wana loya ku ni sendele u nga mbalanga u xi pfula nga ri gwinya Yi tsale. pfulenyana nga ri Very U nga ri mara nyanyana. mara ni lava ku ri u xi pfula u xi tlangisa I'm already hard. Eish. Swa ku problem se ku late. A ni nge humi kaya sweswi. A nge pfumeli vusiku lebyi i ta swi vona ku ri ni sorry. Ni rivele mi ta tutuzela ni. ay Mara no hlaya leswi nga tsaliwa. Ni rivele mi ta ntimela hi mashi ma hoxa tihete laya ni nga hlaya leswi yi pachakacha. Ivi lexa nhonyana xi lansiha wa principal xi yisa mahlweni xi ku ya mara ni hlaye khale i va ku se ni ku navele swa serious ni ta ku nyika permission u nga study ya during the day lo nga ta hlongoriwa lo ka ri guys emge kombe cohort ya wele ya nghena ku ya nhwanyana guys va ta tlhesa yini swi vula ku hi va hamba hi cheka matichara loko ma nyika munhu permission ya ku ya tliliniki a nga fambi tichara loyi tsone rey ivi va ku ku na la xichudeni xi nga sendela principal xi ku leswi ni nga ta ku endlisa xiswoho women on 2 ivi loya ku swi ku hlurile that day lol oh i va ku yi a ni karhele ra xa nyuma xi ku a wu karhelise yini va ku first a vula ku leswi u nga wu yisile ku bisa xibubu fe u xi tisa eka mina yes ivi a ku siku leriya a ni lava wehe phela u ni kahle va ku yo a ni lava wehe ntsena xi ku hi ta yendla naked party na vanhu va ku a wu va tivi tu na tu ntsena lavan'wani no ivi principal va ku show me their pictures ni ta vhela ni arrange my friends va ku a va ku tivi wa twisisa ivi va senda ivi va ku please no one must know ku ri ha vulavula se sa hlamula ku a ku na lweyi a swi tivaka swi tiva hi mina wehe ntsena sure yes ivi va ya kwele amanudzini party ku ya namba va ku ndzi tsakile ngopfu I am happy u ri ni ku kahle i principal va vutisa ku xichudeni xi ku na mina mutlha ni tsakile shem ta yetlela kahle leswi swa ku a ku ri sama hey ayona madlek toku u nga xi tirhisi xixexo xa tu ya wena ni ta ka ya sharp swi vula ku n'wana loyi hi muhumelerisi xichudeni lexi xi na mhaka liya ya vatswatsi mhaka letiya titu to ka ti nga ta natural hey ya ivi a ku ni ta vheni xi lahla se ni lava ya we u ri one ta ku as long as you keep it a secret ya ku na kun'wana ka la phati layo loko xi fika i principal la yi ku hey namuntlha u ni tsakisi ngopfu ku na kun'wana phati yin'wanyana yi ku namuntlha ni
namuntlha na n'wamashamba le kaya hambi wo ka nga ni kumbi mara principal leya delele yi sendela un'wana loyi xitika yi ku leswi a wu swi koti yi ku sendela xin'wana yi ku u kota leswi hi leswi ni voni yo hayi kho so mara mhaka leyi so n'wana luyani xi fike xi endla post nyana n'wana loko ni nga yi screenshot tangi mara a yi kombisa ku a xi ti voni nandzu at all mara vo tala va fike va sina complain va ku ri why va yisi mhaka leyi a sekete ku ti-principal va fa hlongoliwa lava nga swi tiviki ku a wu a sekete u ya a Pitori ya Pitori ka Stacy hi vona va nga ha swi hatliselaka swilo leswiya fast se mara timhaka leti ti poxiwe mani ti humesiwe mani swi tikomba i nga ri ne loko mina ni swi chekisisa kahle maybe boyfriend ya this girl ya principal va nga na problem na yena ku u rhanga a ba swilo leswiya yena a nga kuma swilo leswi a vheta a screenshot ende xin'wana handle ka boyfriend ne tichomi ya na vanghana ende kumbe after sweswiwani phela as long as hi tirhisa iPhone hi ri 2 no screenshot fast ni ku airdrop ni delete ende u kuma ku fana we rent tiva ku i passcode ya wena ni ya ka recycle bin ni delete wa ya kwi u ta ku hi mina u ni voni ku hi ku na airdrop phela ina history airdrop ina history unless if ane xitiku xi chekiwa kwini exactly u nge swi voni ku manga ti sendela rina njhani kumbe andaka vahakatimba party leyi nga va kona ku va na loyi a nga swi nga n'wi khomangi kahle leswi nga humelela ka vahakatimba party va ku yena navela principal vanhwanyana va 4 na majita ma 3 ivi hi mangwana nga ri xi swi thakeli nyana va ku loyi va ku wena hi gadeli lava taku se swi endla swo boxa ku vavanyana swi ku vavanyana so swi fambisa ku va tibihele ni ti fanela na yena phela a swi ri ku ni swi ku vona vanhu swi xi followa ka yinani phela swi easy ngopfu be nga vheta xi va xi dumile xi gazi va xi dumile hi ku tlelana na principal xi xa 2006 ende loko ya xixo hi ta ku na ku fanisi ku hi mehe yo ni kombela ku hlongola munhu loyi ni kombe permission yo hlongola munhu loyi na mina tibora shem so but ni vona vona vo tala ne the perverts blind matsali timhaka ta ku loko ma vona xihlangane xi ya kha xi kha xi cina so maka na principal hi so va ku xona xi fresh mara ko va ku naswona mta ku man'wana lwana se tlanyarina a nga ha ri na mapfalo phela swa humelela n'wana la loko se swi kumekini ku yena a hakatimbana na principal a hetele kumbexana a fika la a ti dlaya kuma ku ani loko se a tiviwa a tikweni ku yiwa hakatimbana principal ku va se ku nga ha mahungu lamanene phela mara ku na vana lava se va tlanyarina a nga ha na mhaka na swona I think n'wana lo tlanyarina I think u tlanyarini because after leswi aya va na matimba mo posta ku mina ni ti vona nandu va tala va deactivate ta account kuma ku a nga yo trend hi swa masangu straight ko va ti naked picture and kuma ku sometimes na xikandza nga huma ko va man wo tiva miri luwa or yina mara swi khomisa tingana a deactivate ta account a ku nyana se u tlanyarini loko a tlha a posta ku a nga ti vona nandu n'wana u tlanyarini lero i khala kha ri busy na i khala kha ri busy na vakatimba alright Ray ni vone post ya manyangatsi Shomajozi ku Shomajozi i female vision ya Bliss Boy akuna nyiko laya ko va vutlula ko va ku nga swi koti ku huwa kahle a nga swi koti ku u dlawa ku huwa a nga hu kahle na vana van'wana kasi why tiyisiso mara vo ngembela Shomajozi u fana na Bliss Boy u ri female vision ya Bliss Boy there's no way ne Shomajozi i manga blind i Shomajozi kumbe Bliss Boy i Shomajozi u blind yini boy blind kumbe njani Bliss Boy guys Bliss sorry ne mara na we humesa tingoma to fana this week isatu wa mina next week mama wa mina next babe wa mina idali karele kombe swin'wanyana nako swileka my sweet dali mama ka risimu rin'we na next week swi humesiwa hi tone yo hambana na leriya swi humesiwa hi mara wa ntwisisa hi mdaka ku se i mama i baby sweetie dali madali man exlo beni
silo beni tona ta ba ko ba ku se karhi ku twa dali yeleyo post ya manyanga timbilu sorry mumelerisi bokela counseling unfortunately mina I cannot relate ka sofana sweswo ne mani loyi unikhomi kahle ngopfu hayi na va hi patlanyini hi baby yakata boti koni kata boti va kwala sweswi kuna n'wari ku trenda ni rivele ya kojila why xitsalo ku why metleka RDP mo nga rhandzi big house we va ngo ta chavana la eti joke mara etiyiso yo ti comments zinga la swa va mani wa prepare le landela gani onza ti comments ta la ka ka post le okay ba ku shona xio maka big house ya vatswari na ivi mo va din'wana va mjita diku ya ipenga ta va khazi ya ku pengisa ivi din'wana diku wa ambati teki teto o ka nga ti rhandzi ti Nike na a ximbali teki nyana yin'we yo voyama so so ina din'wana fa diku jona xo xi nga rhandzi Nike ya original ba ku munhu wo mamisa n'wana a ri hlaneni a miyeli ma vula ku xinavetisi wa xo ku tsari Masapati. nene yane very even va ku why yena ambati spectacle o ka nga ku tima kweng va ya n'wi hala matihlo hayi trend yalo ya tsakisa bota ku yi fana na yi fana na liya i xixa xa hari munhu xexiya in manguzo re ino a ni swi twisi ku yixa xexiya ya nga ri manguzo something ku ri mina langute producer va kha va edita episode leyi ni nga jamka ngopfu ka yona twan why ambala miniskirt na body ya green paper wo ka nga rhandzi swi ta ku rata pfala body ya yena ka swilo leswi va mi endlaka swi yin'wana ri ku ri constable va stempe original paper va stempe original certificate xin'wana xi ri van'wana va ri why a tshama ka big house yo mako ya vatswari yo endla nga ri ya khale ya ve rini ya ve ri ya 1980 something My father was rich. o ka nga yi lavi ya sweswi big house na va vutisa yepe nhwanyana luya phela phete swi vutisa swani swi ya ka nhwanyana luya tsena phela swi ya ka nhwanyana luya kate ku redi wala ndzilo ku ta gwadzaniwa ku ta gwadzaniwa no na ya mahlweni ta manyangatsi namuntlha ta vuya pejeni ra manyangatsi la ku vuyene psychology okay ene sake yo humesi ngoma ne u humese ngoma hi nge se ya ka ngoma manyangatsi u ri u kombela tipondo ta yena ka psychology hikuva hi nge tirhisani kahle ende se hi khala kha swi tsala swilo leswiwani hi siku u tsala post ku ri psychology hi ta tirhisana kahle psychology tipondo ta mina psychology mafadeni ma mina psychology matsivitsivi ma mina u swi tsala hi marito mo hambana a kha a vula mhaka ya mali so mali leyi va kolotanaka ku kolotana yini a ni swi twisisi ku maybe hi mhaka yo a nga va a ndhundhuzeli psychology ku u chaya swona ku ri ke no u hindzeriwini a ni swi twisisi ku ri mali ri hindzeliwe psychology u ngheni ma 2K sweswi mara na ma 2K cause vele ku veri ma 2K ma 2K va hindzeliwe na psychology u nga ze wa ha jekajekisana na khosa a nga huma na tipi hayi manyana ma 2K maloko hindelweni xipidi xikulu ya ku ta nghena ma 10 ke no ma 2K it's fine ma 2K maloko hindelweni nga se ku na generation ku na xikombo sweswiwaku u xi twini album ya Oscar Makama ya ku siku rin'wana veri inyiko veri ri kongomisiwe i beef ka Sol Makama u yingiseli ngoma le no ndzi yingisela na mina ndzi yingisela a ni tlhela hlamusela timhaka ta ku mina ni twa ka ku chaya sivara wa mina mugeu laha ka Oscar Makama a ku chaya Oscar ya chaya ku mugeu laha ntiva mugeu ku ri mahungu ndlela Mary a nga yi datswangi le album bete fambela kule na to-organ ta wena fambela kule na to-organ ta wena kasi mugeu isivara hi leri ngete yini isivara hi leri ngete yini mugeu u to ta ka podcast leyi mhaka wena right se isivara mhaka sweswo hinkwavo vanhu lava va ku Miss Bangwani Miss Bangwani a wu tshama mention munhu laya namtwa ku duma ni dumini udumini hi yini hi podcast ya Fuma Mike so ka ngoma liya ya nyiko ne na misa n'wana fika I break down a hlamusela ku ngoma liya yi vula ku yini ponda timhaka ta Sol Makama okay lavula ku ku na ngoma yo karhi leyi Sol Makama nga fika ku yena wa dlaya nyiko se laha loyi a nga vuya fika ku yena a nge na munhu na wun'we a nga ta n'wi dlayela yes nyiko mi le ku swi twani muhumelerisi ku timhaka ta leswaku ri veri u ri na tigigi leti tin'we swi tikomeka ku na ku pfalelana ka tigigi letiwani xana a nga va kha lumeta ku Sol Makama yena a nga pfalela ku tigigi na
Hey, katika. Se loko ku ri so va ri ku na marito mo karhi lama nga vola maku kumbe desa hi malete hi swivongo swi nga na maletela ya ku ringana Soli i wa ka Makama Kam. Oscar Wa ka Makama. se leswi vulaka leswaku hi pela yi ya kona ku halayani bifike se xana Soli Makama u va a yingiseli ku ri vanhu lavawani va nga na mitlangu va lava ku rhamba Oscar Makama u va yimelelini na ku ka teka ku na 21st la ku rhamba Oscar Makama Soli Makama fa ku n'wi rhambi kumbe njhani na And Oscar and very ma Soli Makama phela event organizer nga ta ku tshama hasa ti event organizer va ku sweswiwani la solo ka Joseph ku buku Oscar Makama ya driver ngwanya ya lefa mga mbuku ku cancela loko ku ri na booking hala litsitele ya driver ya mbuku swi mara mina tiva van'wana va karhala very problem leyi nga kona timhaka ta ku veri mahungu ndlela ya ku yeah Oscar Makama u ri hina lava 10k ko tala munhu va va a ni ga 10k maybe ni khomi 5k or 6k xikama engwenya mo tshama na tlangwa ka n'wina hakike so that's something maku loko se fika ka negotiations swa tsana ku negotiate swi fika makumu swi helela cause va tele ti artist to duma to tiveka tin'wana van'wani va rhambana hi 500 van'wani no fika n'wi nyika sparlet chem na tihove ya kaya swin'wana ku na van'wani nga tshama u tshama twani before ya kule yeah ku ve na party yin'wanyana ka kun'wana ni ku tivaka a ni si DJ Jepa yeah na Steve a ku chasa mina laya papa rona ba fika hlanga dino ku ti black timbirhi ta perform ana di ka big beka ri luwa twa ti biya isuku leriya u ngeti paparulani mantiva xiku ku mi gaza box ku mina byiletele loko ni ku rhuketela na xichulini ku ta xi teke plate na switsundzuka so I think maybe ne lava mbirhi lava because Aye. a va organizer fika n'wi veka la un'wana hi veka un'wana la hi Makama n'wina hi Makama Soli Hi Makama. why mi driver mi ya cancel ti gig ta and na i mahungu ndlela na leswi ne mahungu ndlela allegedly and mga timta ntengisa mina na nkarhi walowo very na yena o tshama a dya marhumbu hi vito ra Soli Makama na yin'wana ntlambi na yi rive ku vete yimani hi Oscar serious Oscar Makama a kuma vudyelo hi vito ra Soli ra Soli Makama a va hleva se xi sungula kwala mhaka yo veri ku na swibifabifani se ku le ku hleva-hlevaniweni la ka industry leyi swi ku manga na power yena nga ta wina leswi a na ta ku byela swona Soli Makama loko ya humesa hayi man ya humesa September na Soli Makama swi right hi ta yimele ku yi ta responda ni ba hostari yexe ni ri kula because pala ndanga na xo futa xilexiye loko caption matari photographer at Groove looking for a legal couple kuna n'wana nga yi vona yona ni xenzi va ku xi freedom xo va ku Uber driver yi ka ku va ku khisa girlfriend ya ku chika ka dizo ku teka kun'wanyana na Uber driver okay yi languti mina ni kha ni khiza boyfriend na mi kha xita ku ya ku ni kidnapping hi ka pfala njhana guys leyiwani hi nga yi khumbi ngopfu ya boti Colene lava nga na sati a va ri ku trendeni hikuva va kha va kombela ka gay ivi gay leya loko se va fika va fayitelana maybe masiku mambirhi manharhu swi nga ha fambi hi ndlela gay leya ya posta screenshot ende va na sati loko wa vula sweswo ni vona thread yin'wanyana ya ku ni swi tivisiku yini ku munhu wa mi i gay mfanelo yo famba etirhweni a sasisani lexi a xi ri ndlwini loko a sasisani lexi a xi tendla sati xi tlilina xiku xa paketela loko xi ku i drawer switirhi leswiya swi kusanga swo tala na swijoki swa vavanuna leswo swa guys swa tilanjarei swa n'wanuna wa swi vona leswo swa tikomba ku la ku tshama mathulusi ivi hala ku va G-string Yo. ivi a chuha ku mane ndi tifakephi loko swa ti-gay sweswi loko Yo xava lava wena. va vuya ni vonine ku diroka ni voni diroka yi nekini swilo leswi wa se hlangana swilo swa timongolini hi ka mo ti thosa a ndzi na diroka sela ka vona a vutisa
vutisaka ku hey a tsandzeka ku ti khoma phone ku hey baby ndi mine hezwi a ku kata mina na vuya tirhweni ta ku byela ku i yini loko a vuya ku u nga ndzi judge mina ndzi rhandza ku tlhomiwa se hi ta pfa hi cincana loko ndzi heta ku ku tlhoma wa ni tlhoma a ku tlhoma hi loko hi pfarisa sweswo Shiri, after tasting one of ARVs from your friends at back, and then you start feeling bad. Guys, hey, falen kwale kai famba. Na sasa mina lava tshama vana badro rana na gay. Yiku tshama a tshama. Nikula. Tsana ku byela. Hi sona lesiyani. Ish, alakala hi sona. Uzawelwa hi ke. Utabosha munhu aka gangisa mani. No munhu agangisa swimani. Yakala ku vula swona. Ana nga gangisi mina, a gangisa n'wana n'wi tivaka, ene ma n'wi tiva. Tikhomi nga boxa. Hi pfuka ni mbela similar ra Pastor Donation where are you hava vuyinjamba sava business le hotela kun'wana mani la ni nhlambela handle hi mwana mani va vuyina hi ti video se va sungulini no bukiwa kwele va ta advertise to hotela Umizi Donation where are you Yeah guys mara tiso mhaka leswaku ya vavanuna vo tala va ngile Pitori ti gay guys loko ku ri ke nuna Pitori ne van'wana mi nga va vona ti girlfriend but na vusiku va endla mali hi swinkulungwana ivi va ta design u hlamala hi ku loko jila u la ku inana la kun'wana nga ha tluli ti vutisi ku why tshama ni kula hi le ka timene ta Gaza